Yamira talifusa faluka itazui balalagera era bahu sebua ba migu ba nofeta ita ba migu adefesidua ba ufuli wabaya mi Maranatha Yahobu sitobali tuho ba migu adefesiduadre faudu ba perikopen ba NKP da ya ia mitiba tedemi hadiazi sehi irugi luo kerisod. Ada berdauda tabasu da romelo valangi moribazura vilifi fazasara ngawatelu irugi ngawasi felezara. Imaneta romelo valangi wada sawagele khelo valangiku ero na iter tedegu ami lemama ero mangadre rao o muso dedegu babangadre salahi mifefu. Bermeno mitolo babangopaka ture so muso dededre io tarai bereta irugi dae. Bada moroi bafadu dedegu samerege megehalo si sekhi adre bada demi ba ifalua goi irugi luo keriso Yesu adre. Si manazi nangia dedegu khemi menoso ami ba dedegu ba foma hebarategu adre ba heba maduhua ture so muso dede ba babang aro ya iya ba mo uraka ami fefu baba ibu dede adreheku. Lo balangi sa zamaduhua khegu hava abele o masido faluha khemi fefu moroi ba dede keriso Yesu. Badani adreku enau ituku tedovna baba o masimi adre va aboto ba dede va aboto ba dede ave ngavale vangila fefu. Enau mi ila mi tipa tedemi hadezi sehi ena o hau ami ba ena le manedre ami irugi lo kerisodre ba ena fahena khemi bua ba atule dede si oro Yesu keriso baba mola khemi lo balangi baba nuno ya iya. Amira talifuse ya si mane sa situ ele na tafaigi drefina keriso ba migu adefena sa soita tenga lena sa safeta ita ba atubu Yesu mabanata migu adefesidua ba sifaudu ba panduan sino tefaema kheda ba migu siduare no sabua fodara dede hade berme ba buulizo ayaita Yesu keriso ba hene na faluka ita ba makau fangar hege na ifa amate baso kheda wa auri sidu fa auri sila itu bermenomate ba bermenomauso zo ayaita Yesu keriso. Ia dae data osisi berwo kheda moriba zura waulo ba pano vilifi ia dae si fefena amakaita malatar belakang. Ba muguna taila ua ba banuani ha keriso ba vilifia re ba sidrunia hena iwa mege faulo yada sawagelo muso de denia ba sidrunia noi fasui ira sama haus selung. Na tabaso ba faza telunga wadua aiwa bada mi faiki na suadre mi faiki zo halawadre silesehi mi faiki vana tabadre. Badae abel sei wenu waulo ba khetraniha samai lungu ya so fahau se lungu sino so bagota lua penuan ya keriso sino mamasuya ira bai roda ba sidrunia ena iwa faulo mi musoya de demi bayamal malemale ufuliwa mi musoya de demi ba sidrunia bazita paida ya da ber me faluha ira volohi faluha ira va makau ba faulo samesa nai me isura zuradre ba bakha ba gurunga soya ba sitelu na tafegi ba faza ufanga wadua ba bagotalo panuane ya keriso ba vilifi so ba titisa na adradania isura khera zura vaulo ba sapua ni hodrego ya da va so ayaita Yesu keriso no moya bagulidane ba ya ita ya, samati ba badano so ia dai bagota luave aso Yesu si fefena luono fauma fe asonia dania
ya ia ni fotei luo zo aya. Jadi mo guna taila da na tafiki ka bardayawa refa Yesu tadra be amunia luono ba dania tohare ia ba bang huku sauri abazino mate ya ia ni fotei luo zo aya basama sal sangila bawa ba inete ba atohare zo aya adra berda si mene nia ya berme bada so ita bazita bai no so ita ba no so pa no bilifi ba nga balo za makau sa may lungu ba so gi ba titisa ba bazita bai da iza goi ba atohare lo zo aya ba dia mene nia na tahoga tau sisi fanga vale zile ulu si fofa na enana ba keriso Yesu mi omusoi de mi me ya zidu lala bangorifi si dua ba keriso Yesu mi o sara-sara de mi si mane te de Yesu keriso adona tabaso bazura bilifi ba abelo ihadre da soal bahasa bua soal bo angeraga abo bihaya ya angeraga ba duma da ya Yesu keriso sinolo balangi ba heta kanya nga ifda to bali niha bahkan to bali sabuyu mate barefa da mene mo saral de mi basi telu mi osabua de volohi lobe menadre fogau ni mori bazur kodra da na tafiki e ba fazatelu ba medroma negi ba perhuwa rekhda ba ihadre ke banguma ena mitiba tedemi zisehi irugi luo zo ayat ada enesi ena taila hadia ba hevisa ia lalavangerangera vaulo ba daromalia dre ba mene ni ebe enia khada ya daida tau sisi ayati telu irugi en ya na tahoga ta o sisi ba atobali sama duhu keriso o yang abale dabitabi sovolohi soba makao sifaluha banitag vaulo irege lakuru banatafaiki dania na iba lua-luania ba irege dania la forefa ba Roma ya daozi faluha ya ia ba orinia ba bangai halu ba guru nga soya me isura zurade ba hiza hadia ni la vaulo sahara le hadikhnia fabalo le fatahi ia le abubu ia hewa aino ifasu ia luma ba amate hade ini launia luar biasa na tafaiki baya titelu nomeke i adre sauhagele kholobalang i adre sauhagele ke Yehova mengucap syukur basi dua mangat tatus hadia zalua ya mi retalifusa si fofeda hadia berbatola si mana vaulo bermemoroi baba masilo balangi le sifaroi ba nuabili fia de baba mati ba kheriso Yesu da justru wa de dunia na ba nuani hakeriso ya mege itureg do resmoso de ba le faroi ira baba mati da zifofona si dua o muso de dunia biar sawakal kolbalangi mengucap syukur hada berme banua wili fi adre no fau ira baba nutreheni halewe fanuriai keturia somuso de tengah mana mo buat tengah to bali manunia keriso sitoel tengah to bali samati tengah rige moi ba ezote fatuna darmelo balangi lo justru mo bua ba matiradre la tudreheni halewe vanurege tures musoded iyo na raimane ba pereta meto hare vaulo la tema wa nomora la odasi la fododrongo la mahania la tudreheni dures musoded ba tenga hada la fahege na itolo ke vaulo ba fau ke ira ba bangobului kefe ba banolo sinumana ba Yerusalema na tabaso ba dua corrido fazawalu irugisiwa ba Israel ba dahil visa ya bangubuloi fasepata bangubuloi kefe baba nolo sinumana sino ehu baba numana ba Yerusalem ba teramo ribada la fatenge
Epafrodito babanolo Paulo bahalewe fangobaha taromay lowalangi. Dahil berba no soba watede ba iadre sawagele Paulo ke Yehova lowalangi berba may kinia banuan niya Keriso babilifi. Basi telu teramo roy bada berme iila Paulo da aza belu tama iila Paulo lowalangi sama sazamo berhalewe tu resomuso dedere baya ia gejile faroi baya ia gedania zango ozui iruki luozo ayadre. Edena iwahu bada va fefao banwa vilifi baba nutreheni halewe tu resomuso dede faale faroi baba mati tenga gina ia irada. Edena iwahu Paulo va hele abavu zanabike sa mailungu sa Makau bahiza Yehova lowalangi so halewe sa merge halewe da egoi zile faroi babanwania. Da ni ilada bayation. Na tafagi bayati fitu ifaduhua baibe duma siseki Paulo. Ibisa ia variavosa fatalifuseta ba fahasabua ba Keriso. Adia da ya samesa lemale iter te dunia era no soba de dunia banuan ya Keriso babili fiat. Da modane baba omasisidruhu ba Keriso Yesu. Inilah sebuah persahabatan, persekutuan, kasih yang sesungguhnya. Lemale ba de dunia so era yang ngadroi ba omasi ia faluha. Si dua faduda de Paulo va si faluha fa ebwada de lowalangi he Paulo va si managidania panua vilifiatre. He na so Paulo he na muy Paulo khera he na le ba faduda de Paulo va lemale faluha ira hobu soroi lowalangi. Da ba ayati fit. Na tafagi ba ayati walu ba ihudreke ba da variabesa ba faomasi ni ohege Paulo ba vilifi irege lemamale so ya ba simani sino hodreke mekeno itohuke ba ayati walu ya lemamale so ba de dunia ba omasi si ba ia faluha khera ba banurege turia somuso de adre me aboto ba de dunia va lowalangi samesa da ezamadu Allah sendiri yang menjadi saksi ya, saksi bahalewe duria somuso dedere. Adre vale avuvu Paulo babangai halewe zoaya. Sabua fangabele bafangabe ki khedade hadeni wabaya tiwaluare ena le avuvu ya babangai halewe zoaya le avuvu baba mati berme lowalangi samesa zitobali samadu saksi bahalewe duria somuso dedere. Ayat siwa irugifulu berme oya ngavaleba Makau berme oya zanabige bahege na isamai lungu samati adrewa angadrewa Paulo angadrewa ni khlobalangi ena na banuan ni Keriso babilifi ya ena fahona bafalabu ira baba omasi fede ni oguna bada fahona mafalabu ya da etimalo kaimalo periseuse. Elwahania ya monene sehi bahkan monene abaha bahadia da babangi ila baba malua faomasi. Monene sehi ba monene abaha babangi ila baba malua faomasi ba sidua ya da monene sehi monene abaha babangi ila baba abotoba dede ngavalu hadia ia. Hada ko itadada enae boy abubu ba enae boy muy ira ni failung. Hada ko itadada ba angadrewania ena falavu panonya Keriso baba omasi medromane baba abotoba dede babangi ila fefu hadia ia. Ya. Noa mege ya da ena boy elungu ba boy la fowehe zamati. Sidua ena la ila gila faihuni ezo zisehi ba ezo zile sehi. Basi telu
la ila hadia zinangea la falua, ba hadia zinangea la tipak. Ba si Efa ena fefu hadia ia. Ena faudu bazomasi lobalangi, irege, ya, le manedre ira, le aihu le alau, le raio, hadia izalua, faluha ira ba ohau-hau, ba te amoni ba aurira, irugi luo kerisor. Jadi, da ni hudrukunia ba ayati fulu, ba ayati danya felezara, hadia ia ba da, hadia ni dana vaulo, ba zino mufayhaga, yonaray megeno ayati telu irugi ayati fulu, da, aboto ba de vaulo ba tebay musedra da, tebay mukhama da, na moroi baba abele mafa atua niha. Evisa ena bui manedre, evisa ena muila mutipa tede ngabale ezozi sekhi, ezozi le sekhi. Evisa ena siduru monene sekhi, monene abakaba zi sekhi, baba aboto ba dede, ena buila felu niha, ba iwa va tenga moroi baba abele niha. Adra danya iadra faulo ena fahena ba maulu ira baba atula, moroi ba zino ifalua Yesu Keriso. Hade geluaha va fefu hadia ia. Tola alua iaha moroi baba masilo balangi. Sola gratia. Baka Yesu Keriso va tola faluha ita hadia nizaraini na nomege fa omasi, fa ngiila, fa atua-tua, fa nipagasi lesehi, le manedre, ba heki mene enaa, alua bahasa bua, tola tafalua da na lema malemale, tabeda lida, zoaya ita Yesu Keriso, me ya iya, zamalua, sanga belo ya ita baba malua da. Lua da fefu, batenga baba nuno niha, hiza itobali baba nuno baba molakemi, lobalangi si soba zoruko yawa. Ia dae hadia zitobali ange renuada moroi bazura waulo bapa nuavili fiere bafazatelu. Moguna tateretede bagange renuadre. Vaya ita noso ita bagotalua ve aso Yesu memo ia bagulidane luono. Faoma fe asonia dania balua safuria. Badao noso ita. Ena ya ita irugidae aboto badede kida. Baba gotalua da ba le faifa faluha ita ba makau. Faluha bolohi. Faluha ba nareike. Ya. Sitola molohe ya ita baba ara-ira iyo. Sitola mamabali ya ita moroi bare ba omasi lobalangi. Bere no iheta ita lobalangi moroi bahalew so kemi atau bahalew ka fukha barpa ka fukha no iheli ita bada ba ena bo ifuli ita bada ha ba ena sidruhu moroi bada da samosa ha va tatema va ibada de lo balangi adre fa omasi lo balangi adre fa mahaba khazaita Yesu Keriso irege hena oya ngavale vana draike balehadoi te ala ita. Bereme oya mana zitola mama bali. Na tola ifa bali ita fa belga fuha, tola ifa bali ita tede da samosa, ba tola ga ifa bali ita avoda niha ba mamoroi ba ngavale kulidanare. Da zitola faluha ita ba gasa-gasa be kulida ba kulidan. Adra berda tatu maguna tasof. Hevisa ita bada. Hevisa ita enau bui ifa bali ita moriba ba masi lo balangi adre fa belga fuha tede da samosa ba mazui moriba na vedaniha moriba kulidanare. Si fofona faudu baba nuturulala ba agedre ba adfesi duadre te olohesi ita baba maane baba mau draga luozo aya. He baba aurida zamusana na te kauni ita ba medro mane baba atohare Yesu ba luo safuria. Hada ni lauda ba berhuhuo adre te kauni ita ena lera iyo si lera iyo ita irugi dania luo
zo ayadra. Hevisa da. Hevisa e na lera ia irugi luo zo ayadra si fefena soli mga valo ni fahoyaita si fefena mo arota baba mati ba ke Yesu Keriso hena oya ba makau. Da zi fefena. Si dua falavu baba omasi baba ba aboto ba dede baba bangi ila si faudu ba zomasi kilo balangi e na banga vale ba makau baba ba nadraiga le elungu ita babai la fobo ita. Na no fahana khada ba omasi fahana bangi ila fahana ba atua ba bangi ila sama silo balangi ba le moi ni failungu ita le moi ni fobo ta ila ta faihuni zi sekhi ba sil sekhi ba ta ila hadiazi nangya mufalua si faudu bazomasi lo balangi. Si telu ya da enagi si fau ita si mane banua bilifi si fau ita ba banudreheni halewa duria somusodede ba gotalua banua ni Keriso. Tatu khada ba ben kape hade yang avalo lalah lewe ba jemaat ba resor ba sinode enagi tobali ita sanudreheni bada. Si efa hasara dede hasab wage raera ba Keriso Yesu boy soba titisa fa udusa metola moi fangabubu ba moi ba fa ba ateala da le fa titisa le fa aboto ge raera ba medromane le fanga hedreke av da isi nangia ta okheke baginete adefere ba si afuria ha Keriso dali ba be kheda bahaya ia ni suno ni folakemi irugi zile aitu. Famahal Martin Luther muguna tetap tatertede sola gratia. Ha faahedede wano auri ami. Faahedede lo balangi baka Keriso Yesu watola lera iyo ita irugi dania zile aitu. Da duho ba ma da kangerenwada ba tatu moribada sa dania ania zamane huhuo ba ifaane huonia famober famotohi famatefa ba fodruhe modanedane ba sino muzarai ni mekeno yonarai kamakaita irugi kangerenwa ba yadae ni tana ba dede ya yadae moroi ba zura bilifi fazasara ya tifulu e na mi ila mitipa tedemi hadazi sehi e na ohau ami ba e na le manedre ami irugi luo Keriso ada samuzate e na mi ila mitipa tedemi hadazi sehi e na ohau ami ba e na le manedre ami irugi luo Keriso ada Trikeda romai lo balangi Maranatha Shalom Yahovu